Салом алайкум бародарам, макаса хуш омадем ба канали Репои Зур. Короче, инавози ман нишонтон метавам инстаграмам чӣ клик кунем ки бояд кор кунад. Хоб инстаграм ина медроем. Короче, на инстаграм медроем ки кор мекунад ё ки не. На инстаграм вообще кор намекунад. Ягон хел вообще кор намекунад. Даже обновитон намешавад. ҳамин сурата дида маҳмун ёку вообще кор намекунад. Короче, ма ссилкаи программаро дар ссилкаи телеграма дар чӣ мемонам, описание да мемонам. Короче, намедроен наҳа. Вақте ки дур омаден, инам якумги программа, ин программа ҳай. Короче, скачатш мекунем VPN. Медроен VPN бесплатное ҳамаш. Девонаги кор мекунад. Ҳамин ҳозир бо худона мебинен. Короче, установичш мекунем. Открыть. Короче, ина дур омадем, соединита меҷиқем. Окейра, короче, ҷиқидем. Иҷада, короче, Ҷопон, Токиоро вибр мекунем. Соединита меҷиқем. Ина уже подключать шид. Хоб, ина уже кор кардеса. Хоб, ина ҳозир проверка мекунем ки кор кардеса ё не. Тамом ина инстаграм медроем, ина уже мебинем. Ку загрузка ҳаст, нест ина дидем бародаро. 100% ништия кор кардесай. Аз души девонагиай. хоб, ина дидем, короче, ништияк девонагӣ кор мекунад. Ина ҳозир ютубам медроем. Ютубам девонагӣ кор мекунад. Загрузка. На. Короче, ҳамаш ништияк, ягон проблема нест. Девонагӣ аз души кор мекунад. Ну, хай, короче, ссилкаша ман мондагиам дар ҳамин описание. Ссилкаи телеграма бидроен, скачат кунед. Шумоram ҳам хел кор кунем.